Oh, tuna hian St. Anthony's Higher Secondary School one day trip kan ne ya. Tuna hian sial su planga kan lo meka kan ho don to hei. Vai ni hian ba som pakhat kan manga. Hian zirlai kan in ko kho ma khu lai khuan gate a khuan ding tok me. Ti chuan hei vain kho tharin lo deuh mein. Nuam po kan titlang ning kan sia. Tin harsan em kan nei lo. Kallama ero kan bas hayar tur ni lo ten kan zirlai tan lo phur ngot maya thom puyan lo dropa foglan zoka chon bas dagin kan kalle a bas ero chu aron thlengtima an passenger ten lo hei ni in re ekal tur khanin an trip kan one day trip na an lo phur ngot pe kan ni chu chuan an nin pohola pak bula al cha chuka an zirlai ta khan dropa kan kal na tur thoni ban kan bas dang passenger la phur lo te kharin phur ta ni ju kan gin mene tu hen bas an thu lom to a bas si so pakhat ania en ready la to khop na he kan naw te pon har tha tin thun oya e lai kan mi senia he ni policy he ta liskin ki bite ta menge ta rin sang the mi selite ya kan ho the trap to na hen en ko khom me kan ni so he la sar pu ya ni he ju la ta en pan khom le sum sum to bas te mani bas chok pan khom so la so get khania sia suk tang do na get main get kha ni ngan bas te chu nia ni bus number 6 nia chen hin lam zong nam dinga shet dak thei lawa he lai hin he lai hin bye bye ten tin he lai pe ki ten nia he lama bus number 9 ni bus number 9 he lai hin bioro sang ite nia lai bus number 8 nia chuan bus number 8 nia choke ni ki ma la tra kan shit ni he lai hian to la lai kan zu lai ten lo kan jok chen du to chuan he lai get pona hian pakhat adinga bus pakhat chu chan chu kan to deuh leka tourist ania kan man thon ani jan chu king to chuan he lai hian he zir lai te lania he lai hian so la san dinga so chuan ani om chuan he lai ki sata la te ho aron chuka tang tangin zirla hi jali somwa panga kan neya tlema ton ting lo ti mai ang kal suak lo te ro chuan oma na ro chu kan na thanem khop mai voi ni hian par kon mi zo khuwa kan to chi mi zo mui pam tang kan to pe chuan tuna hianin sia suk tang te kan hodon sap ta le sar pc kan